Assalamu alaikum ardaqlı Oşqor kanalının görүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Oşqor kanalı кезектеги чыгарылышын улантат. Бул чыгарылышта сиздер Ноокат чергесиндеги Ноокат борбордук мал базарындагы баалар менен таанышасыздар. Буйруса биз базарга келип калдык. Бүгүн числону эскерте кетебиз. 13 декабрь 2020 жыл. Бүгүнкү баалар кандай? Биздин канал менен чоң көрүңүздөр. Видеолор жаккан болсо лайк басып бөлүшүп коесуздар. Bozarın sırtında bağ alıp duruşulu, el orup algan girip ketip atkan жерделер. Kançaga ketdi şonda? 55'ke. 55 ming so'mga bozorning sırtından satılıp ketdi. Hurmatlı görүүчүлөр, biz uçurda bozorning içine girip kaldık. Mına savan uyların katarına girdik girgendeler. Girgendeler mına 62'ni görsettik. Torpağımın 62 ming oldu. 62? 62 oldu. 62 ming so'mga satılıp duruna. Girgendeler şunu görsettik. Erkek torpağı menen 62 ming so'mga alıp ketişti. Kursu eskerte ketemiz. Bir akışı doları 84 so'm, 80 tiyin, 84 so'm, 90 tiyin bağ oldu. Akırına çeyin görüyoruz. Sağan uylarla köp жазып жатасыздар. Sağan uyların bağları kanday? Sağan uylar menen başlayın. Бұл sağan uydağı bağ oldu. Qancha urudasiz? 91 ming so'm. Qanchani tug'an uy? Birinchisi u. 91 ming so'm bağ bo'lyapti. Birinchi tug'ma. 91 bağ beryapti. Allah buni ajында qalıntır. Baylaştı 47 ming 500 so'mga alınıp turishli. Бұл sağan uydağı bağ bo'lyapti. Qancha bo'lyapti shunda? 100 bin lira, 92? 92 ming so'm bağ berip жатышатlar. Erkek bir qaçı turpağı? Mına. Ha, bul bu. Bunusu 92 ming so'm. Bu şunusu bağ bo'lyapti. İki öten bir adam ekan. Jelindi u ekan. Erkek bir qaçı turpağı? Bir qaç turpağı menen. Qancha sütü var ekan? Jelindi yaxshi ekan. Bunun bağısı 90 ming. Bunusu 100 ming bunda. 110 dediniz mi? Bunusunun bağısı 90 ming dedi. 110 ming degen sağan uyga oşanda. Uşul jerde bağ bolup жатат. 92 ming so'm. 500 so'm berçi dep qo'shib жатат. Bu sağan uy bağısı çekenenler 110 ekan da bugün ha. Bardığıyla 110 deydi. Bunun bağısında 110 ming dedi. Qancha sütü var hem? 8 litre. 8 litre. Erkek bir qaçı? Erkek bolar. Erkek torpağı menen ekan. Bazar qancha berdi? Bazar 103 ming geldi. 103 mingga berilmedi mi? Berilmedi. 103 ming so'mga berilibdir ana şuly. Bu sağan uydağı bağ oldu. Uçurda 85 ming so'm. 85 ming so'm bağ berip жатышат ekan. Qanchani tug'an ekan? Ekini erkek torpağı menen ekan. Uçurda 85 ming so'm bağ berdik dep soda bolup жатат. Bu çoğun uy turat. Evet, çoğun uy ekan. Sağan uy torpağı menen. Bu çoğun uydun bağısı qancha hem? 200 ming. 200 ming. Javıştırıp aytkanda. 180 ming. 180 ming. Sütücü sütü. 20 litre. Jelinleri çoğun ekan. 20 litre sütü var. İki malqısı birigip 20 hoca. Bir urganda 20'ni berip. İki malqısı. İki malqısı. Qanday paroda? Alatow hoca, Rossiya. Qarabay. Alatow ekan da süt bagıtındağı. Çoğun uylar bugün köp kiriptir. Bul uyga da nazar salыңыздар. Öte çoğun uy ekan. Bul hazır özelev buluy. Özelev, жалғыз, боз. Qayaqdan kelgan bu? Bishkek, Alatow. Российский göz. Ha, Şüvet, çista Şüvet. Çista Şüvet ekan. Bas qancha bunun? 220. 220 ming so'm otamiz dedi bu uyga. Şüvetski uy ekan. Ullağı çoğun ekan.
Çoğun uylar katarından turadi. Boz eken, üçüncüsü boz eken. Bazar bağ verdi, vermedi. Verilek mi? Bir ay 20 günde tuğ. 20 günde tuğuşu жақын eken. Шведский uyuz desеңіздер, шведскийлерден тартып қой деп жазып жатасыздар. Комментарийден оқыдық. Номерін қалтырып өтөбүз шведский uyuz дегендерге. Айта бериң номерди. 0772 0772 17 17 04 14. 04 14 номерine қайрылса болады. 220'dan кем болобу? 220 миңден кеми болот экен. Шведский uyuz дегендерге. Бул жанаша тургандагы чоң үйдүн баасын билебиз. Таксыр бул канчаны тууган үй? Да чоң үй экен, а? Үчөөн тууган була, боз була. Бунун пародасы кандай? Бүгүн отта эле уйлар кириптир го. Бул да шведпи? Алатау'da aralashma. Аралашмабы? Швед менен Алатау аралашма экен. Бойям бар экен бой. Bir taydın boyu var eкен de. Sağlattı karam. Pulu kançaymış şu eskiydi? 200. 200. Bası 200 min. Taza şvedski uyuz degendirge elinizin nomerini kaldırıp ötөмүн. 0777 0777 77 99 39. 77 99 39 nomeri менен байланысаңыздар болот. Каракашка баа болуп жатат. Боз үй экен, токол. 75 миң сом учурда баа берип жатышат ушул жерде. Россия мен Аллага. Ушул уйдагы чоң уй баа болуп аттыр бул жерде. 116 миң, 116 миң боз экен да. Боз токол уйга 116 миң сом баа берип жатышат экен ушул жерде. Эркек торпогу менен Россиядан алып келинген уйду. Чоң уй экен бул дагы. Ала уй 170 миң сом кеми бар деди бул уйдун дагы. Sağan uyların bağlarını bilişti ulan tavus. Kança eкен bu kara tarpogı menen? 110. Bugün orta sena 110 eken da sağan bazarda. Erkek bir kaçıyor tarpogı? Erkek tarpogı menen sütü var mı yok bazar? Azrak var. 110 min dedi bu uydu da. Boz uyların da bağlarını biliyoruz. Bu uydu 120 min son dedi. Kançan tuğan uy? Üçüncü? Üçüncü tuğma deydi. 120 min som. Kemi var eken. Allah uydundağı bağısını bileli. Kança eken torpoğu menen? Hazır 73 bin so'm. Bermediniz ya? 73 min som hazır bermediniz. Kançan tuğan uy? 2 tane. Kichine uy eken da? Ha, çoğalma. Yani Çakmalı eken. Жаңы tuğma, sütü kança eme жаңы tuğman? 6 litre var. Sağır geçkisi. Özünüz kança da atası? Özüm 80 değil. 80. Жақшы. 80 min som kemi var dedi. Kurbaçtı. Urgaç torpoğu menen. Çoğun uy torpoğu menen bağ olup жатат. Erkek torpoğu menen eken. Kança oldu açanda? Kança oldu at hazır? 110 min. 110 min som bağ verişiptir. Çoğun uy eken. Жақшы bağ oluptur. Hormatly görүүчүлөр, бул жерде Аберден Аңгус пародасында бука турат, эли ороп турат. Баа болуп жаткан окшойт. Ушуну дагы билип өтөбүз. Мына Аберден Аңгусту жакындан көрсөтөбүз. 2 жаштагы бука экен. Semizin taksana. Ananda baba bizde de. Болуп атканын тартабыз да баа. Мына ушул жерде баа болуп жатат. Канча болтат? 15. 115 min som baa berip жатышат. Насиясиян барбы? Накпы? 120 doğru da yapar.
Borca vursam nasıl aydı desem vermeye koyamam. Korkma 120 sırayı nasıl desek bir koyuyorum ne diyorsun. Ardından da alıp gösterdim. Hurmatlı görüşçüler, bu yerde elder Avrupalıdır. Qanday buqalar turat, qanday buqalar ekan. Bularni da görüp tartib ötөбүз. Бұл жерге Герефорд породасындағы торпоқтор, ұнажындар келіптір. Ұнажын, еркек, ұрғач, саралаш. Бағалары болса 80 миңден башталып. Қаншаға чейін дедіңіз? 80-ден қанша миң сомға чейін? 150 миңге чейін, 80 миң сомнан 150 миң сомға чейін екен. Şunday parodadağılardı. İzlesenizdер, görüңіздер. Мына мүйізі барлар бит. Ұнажындар бі шында? Yok, bunlar uyuda. Unacılar uyuda kaldı. Ha, ұнажындар үйде бі? Oh, Бұналар ұнажын екен, ha? Çoğun ұnажын екен. uyuda. Sizde kısırıyan var, boğuz yani. Қанша жаштагилар эми? Мыналар қанша жашар эми ушул ұнажындар? Mağla mı? Ha, ушул Ma uyla mı? уйлар. 6 yaşar, 7 yaşarlı. 6 жашар, 3-тü 4-тü туғандар да бар екен арасында да. Var. Ушундай Kuma parodadağыларды gellerden var uyuda. жаштар, жаш торпоктор, туылган жаш. 6 ay, 7 aylık var. Alтай Жетаев боздору бар екен. Номеріңізді айтып қойыңыз, ушындайга кызыгып издегендер 0557 менен 11, 11 31, 18. 31 18 номерлерine кайрылсаңыздар болот экен. Алынган, сатылгандарын дагы көбүрөөк тартышка аракет кылабыз. Бул бука 69 миң сомго алыныптыр. 1,5 жаш бекен, а? Bu 1 yaşar mı? Bu 1 yaşar bu kalıntıdır. 75 bin son var. Bağavızdaydı. Bu erkek tarafı bu. Kança bağ veriyoruz? 35.500. 35.500 son. Bağ ver çatal zırdı şimdi erkekler kopa. Yok bu kan baskan çeken. 60 kam var. Bir yaşarın tekereginde mi? 1 yaşar. Biraz özüm. Özün dikançılık. Dikançılık torpaqda 60 ming so'm kemi var dedi. Өспүрүм букалардын бааларын билип кете беребиз. Канчадан экен булардын баалары? 90 деп атабыз. Жуына 90 миң сом кеми бар dedi. Anca kaç tane? Boşqa var. Өспүрүм torpaqtorду издегендер, Герефорд torpaqtor. Бардык эркек булар. Bire urgaç. Бирөө ургач. Канчадан эми мына кичинелери? Kaçlara? Эң кичинелери. İsimleri 55'ten. 55'ten, мына чоңурактарычы 60'tan. 55-60. Ушундай өспүрүмдөрдү издесеңиздер, кичинелери болсо номерин калтырып кой деп жатасыздар. Номерин калтырып өтөм, дагы бар үйдө. Var ha, uyda var. Дагы үйдө бар деди. Баасыны келишесиздер, кеми болот. Номерин калтырып өтсөм. Номер 778 0778 91 91 13. 91 91 13 номери менен байланышсаңыздар болот. Ургачылар дагы бар үйдө. Kaçlardan 4 var. Oğlan kol erkek. 30 erkek var ekan, urg'achilardan 4 var deydi. Bu o'spirim erkek torpaqtor, buqalar. Qanchadan bolalar ham shularning? 50 kam var, 40 tam var. O'rtadag'ning 40 kemi var. Bu chekadagilar 50 danmi? Mana 50 kam. Bu 50. Bu 40 tam. Mana Angustan kaçkan. Ha, bu Angustan çalış ekanda, argın. O'shaning uchun 50 bo'lsa. Bunisi 40. Men tartpağım. Koydum bu taraftan tatip geldim. Bağlardı salıştırыңыздар, көрүңүздөр bağlardı.
Qanday bo'lib жатат? Arzandagami, qimmatdaganmi? Özüңüzдөр tarazılap görөсүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Erkek törpök 40 000 so'm baho bo'lib жатыптыр. Berilmedi 40 000'ga. 40 000'ga berbedik deydi. Azmaz qo'shsa beraveramiz deb turadi. Xudo xolasa deydi. Bu satıldı. Bar deganni uqib oldik. 38 000 so'mga o'spirim torpoq satıldı buna. 38 mingga ketdi. Bu bunajın alınıptır. 45 000 so'm ondan. Pazarın chetine ketip jatat. Bu ki içine torpoqtun da bahaсын bilamiz. Ya bu kişine kaçka kança ekan? 25 kam oldu. 25 erkek mi? Kançaga geldi mi? Pazarda eng kichine torpoq shul o'xshaydi bugun o'zi ham. Qancha turib qo'yasiz qancha? Ha? Bulchi bul. Bul urg'achi u. Ha, bul birovniki deydi. O'zinikini 25 000 so'm deydi. Tizilgen torpoqlarning da baholarini bilib o'tib ketamiz. Tizilib turadi 30dan erkek torpoqlar bu. Bozor arzandagami je o'shanda elegami? O'shalar. Deymi o'tam o. Qaysini boqitasiz? Qaysinisini? Nanu bu? 24 000 so'm pul beram deydi o'g'lim. Bo'lav? Kam bo'ladi o? Jarim bersam. 24 jarim bersam-chi deb turadi. Ha. Qiladan beri qarmab turadi o'xshaysa. Bo'lav? Mom, orqa Erkek mi bular? Urg'aч torpoqlar qanchadan bolalari? 25 ta kam bor. 25 dan kam var. 25 000 so'mdan kam var dedi urg'aç torpoqlar mollarini. Qashqa ala torpoqlar da bilamiz. Urg'aç erkek mi bular? Urg'och Urg'achi. Bolalari qanchadan emiş ularning? 30-27. 30-27. 30 000, 27 000 so'm dedi. Boshqa var. Kunajın baho bo'lib жатат 25 000 so'm uchirda baho berib жатат ekanlar. Urg'aç torpoq. Enchiga kunajini izlaganlarga qancha ekan enchi bo'ptari? 45 ta kam. 45 dan 45 000 so'mdan kim var dedi enchi bo'p kunajinlar ekan. Kunajın bağlarında bu çıkarılışta bilip ötüyoruz. Qancha ekan bunun bahası? 38 kam bor. 38. Tiyeriçi? 34. 34'ga beriladi. 34 000 so'mga berabizda chitir sanaganga. Bu ala kunajin mi? Bahası qancha? 35 ming. 35 000. Tiyeri? Diğer 32. 32 000. 32 000'ga qo'lga tiyatdi aytgan. Qara kunajinni bahasini 40 000 so'm dedi. Kemi bormi? Qancha? Tiyeri? Naq sanaganga. Qancha ko'p bersa shuncha yaxshi-da. Men bozorga qarab aytganda bu kunajin satılıptır. Akçasını esepte açatma. Bereken aytdı 43 500 so'mga satılıptır. Qaran bahası qancha onda? Bunisini ham 43 yarim qilishya. Buni ham 43. Boz bu. Boz kunajin ekan 43 500 so'm baho berishib жатты shu adam. Bunisi ketdi o'zingizlar. Yo'lingizlar qo'l chitib akçasını sanab berdi. 6 oylik. Qanchasi kam 28? 300 so'm kam 28 000 so'mga bu kunajin ketibdir bozorda. Bu Qashqa torpoqning da bahasini bilasiz, kichkina torpoqning. Qancha ekan bahasi? 20 da otam buni. 20 urg'achi erkakmi? Urg'achi torpoq. Urg'achi torpoq 20 da o'tasiz. Qanchaga berbay qo'ydingiz? 18 ga orib qoldi. 18 ga orib qoldi berbedingiz. Yaxshi. Ne torpoq ekan? Torpoqlar qanchadan? Erkek bular? Urg'ochi bular. Urg'achi. Qanchadan bolalari? Bular shu 60 kam borda o'tamiz. 30dan bo'lib bular o'shanda. Javishtirib aytganda. Javishtirib aytgan. Qaysi? Adashib qoldimmi? Mencha siz adashib qoldingiz. Yopishtirib ayting-da. 30dan dedi. Bag'il bo'lavergiladi. Bu torpoqning bahasini 30 000 so'm kim bor dedi. Urg'achi u. Urg'achi torpoq.
Bu torpaqında bağısında 30 min so'm kemi var dedi. Erkek mi bu? Erkek torpaq ekan. Torpaq satıldı qanchaga ketdi? 24 min. 24 min erkek. Urg'och torpaq 24 min so'mga sotilib tur o'shanda. Mana Men daha fidelliklerge salam aytib qo'yay. Ha? Biterliklerge bu. Hurmatlı görүүчүлөр, ушуну менен биз биринчи чыгарылышыбызды бодо малдарга болгон бааларыбызды соңуна чыгабыз. Экинчи чыгарылышта жылкы бааларына көп болосуздар. Саламатта калыңыздар.